Desperado. Napalabas, naragsak na Melchor ken Josie, idinalpas ti eye transplant para ken Ismael. Itimat sa bali a bangir, nalaos matila dingit ni Lydia, gaputa na tayo ni Alvin. Inyawid nga rod dawaran ken Lydia ti bangkay ni Alvin. Naamuan nga rod daytoy ni Ismael. Ket nagpakpakasi daytoy iti inana, nga agpakada na kuma iti doktor. Tapno mapanda makilamay, ken may gaman na ti bangkay ti gayim na. Kinuyog nga rod ni Josie ti anak na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. Desperado. Nana Lydia. Dakkel tinamnamak ang makakita kan tubaro. Iso ati may bagakan ka. Di mo baybayan ti bagim. Ti salunat mo. Nana. Tainton makakita kan. Amo. Naragsak to ti tao. Anang idunarkan ka iti matam. Agyaman ako, unay. No asino man tinangidunar iti matak. Natayan ni Alvin. When nasakit tinakam ko kan kuha na idi. Gapo iti naramid na kanya. Nga malading hitanakmet iti nagpanagan na. No ada aki jay Pilipinas. Napanak ko mamat na kilamay. Ang sana bali. Agkarara kaklaangan. Amok. Napakawanak ni Alvin. Sakbay ngayon pulang na, tibiyag na. Kang runaan iti amin. Di pa nang pakawan tinamarswa kanya. Warren, kita ka din tipan na kaitabon ni Alvin. Juan Melchor, ngamurayan tayo labit ti pa di amang misa. Wan gayam. Iti basakupan na lugar ti pakaitabunan ti bangkay ni Alvin. Adakan ko ana daytan, Melchor. Saan mo tamadi? Wan matkit di. Si Mang Putan ni Apo Padre. Ni Padre po. Adakan ni Apo Pati. Pakada kami Mari Lydia. Sige. Katagyaman hak iti panang tultulong yo kanyak. Awan ang yaman na. Ken, wan gaya mare. Kastaw na iti ladingit ni Ismael. Gaputa, saan una ang nakapagpayagan na kilamay. Ket, nagsublitan na dagos iti ospital. Wen pare, gaputa saan ang mabalin nga agbayag iti ruwar ni Ismael. Tamasapol nga agtalinaed iti ospital. Tapno mataming ang naimbag dagiti doktor. Wan nga rod mare. Ket, ikarkararag mi. Asapay lakuma. Tanabaligi tinaiwayat nga operasyon. Ita, Ismael, inayadam nga imulagat dagiti matam. Uwan, doktor. Adda masir hayak alawag. Ismael. Diyos ko, makakita ako nanang. Diyos ko, agyaman aga. Nabalig iti operasyon. Makakita kan. Agyaman ak, doktor. Agyaman kami, doktor. Agyaman kami, iti Diyos. Nakaragrag sakat bakit. Kamaudyanan na. Makakita mo itlaing ni Ismael. Wen, Melchor. Doan niya ti marikrik na, iso ti marikrik na kita. Uwan gayam. Sa dino ka ditiayan na. Abay, di mo makita? Dayjay, oh.
Agsarsarita da kan ni Marilicha. Huwag niya agpaisoan niya. Pagyaman naglaulay iti Diyos, Melchor. Gaputa makakita matlaang ti anak ko. Amo yun, anak. Kasladyak mamati ang makakita akpay. Ket, nagdakal ti panagyaman ko iti Diyos. Ta makakita akmanan. Ismael Barok. Diyos ko, agyaman na ta makakita ni Ismael. Nana, apay ngagluluwa kayo. Kwan, maragsak anak ngamin. Gaputa makakita ka manan, Barok. Apay ngagsangit kayo. Iti ngamin pan nakakita kan ka. Analaos tiragsak mo. Sumkan iti isip ko. Akasla si ti anak ko, Ismael. Nangaroon na, numat-matmatak na kita matam. Ano ti kaya tiyo sawan, Nana Lydia? Ismael Barok. Inangakop nakmaten, Nana. Ipatpateg ka unay-unay. Ngamin, kaslasikan ti anak ko. Mabitlan. Apay akas tati bagbagayo. Among Barok. Ibagakon kan ka ti agpaiso. Ni Alvin, tinangidonar ka na kiti mata na kan ka. Anya. Agpaiso ka din ita. Ngayon bagayo. Wen Barok, iso nga ita ta makakita kan. Kan masirayak ti kinaragsak mo. Maragragsak anak mo't unay. Tababaan kan ka. Kasla si bibiyang pailan ni Alvin nga anak ko. Nakitak tinalaos aragsak da Mari Josie kan pare Melchor itay. Talaga ang makakitan ni Ismael. Asino nga tatinangidonar iti matanak ken ni Ismael? Asino nga ta? Ni, adaw mo awag. Ni Karen. Sumbatak. Hello, Karen. Kumusta kan, anak? Nasayatak dito, mama. Da kayo ngay? Kas iti sigod. Anya pa'y kumangay. Sana bali, mama. Iti mabiit. Agawid akmatan. Ha? Agpaiso, Karen? Agawid kan, anak? Wen, mama. Tamo. Kailiw dakmatan. Talaga akailiw da ka, nanak ko. Nang runakin ni Papam. Ah, ni Papa? Adda tita? Saan ang nagawid? Adda ka na napatig nga aramidan na. Iso nga agmay-may saak ita. Iso nga'y mawagak. Takasarita kayo kumakan ni Papa. Angam, saan matgaya man nagawid? Angam di ka madanagan. Ibagak to nga imawag ka. Ngam na, di imbaga ma, agawid kan. Wen, ma. Ikarik da ita. O sige nga, Rod. Bye. Bye, anak. Agyaw, anak. Agawid ang ti anak mi. Sigurado. Maragsakan ni Warren. Numaamuan na nga agawidan ni Karen. Payman, taawagak ni Warren. Napatagmit ni Nana Lydia kanyak. Nanang. Ismael? Gapoy tinamuakin ko, ana. Ismael, saan ka mawatan? Anya ka di tinamuam kay ni Nana Malidya. Ni Gayam Alvin, tinangidunar iti mata na kanyak, tatang. Anya, Iso nalidayak. Ta itilaksid ti kasya na pasama kiti gayam ko. Kat
Indonar na pala ti matana kanyak. Oh, Kasta gaya. O sige, panawan kayo pa'y ditoy. papanamon, Josie, bakit? Itikas dyan na muwak tatang. Handa ko makindaw kada kayo. Anya dayta, Barok. Di tayo kumabaybayan ni Nana Lydia. Ipagpagaputay langan. Iti day di Alvin. Mare, apay asinurot nak diti balay. Anya ti ibagam. Mare, agyaman ak iti panang tulong yo iti anak mi. Agyaman ako, nay. Saan na siya ti pagyaman, Mare? Ti anak ko. Nupay awanan ito'y abiyag. Agyaman kami unay kan ni Alvin. Ikat, di kagdaan aga. Kas panang subat mi iti kasjay nga inaramid ti anak mo. Di na kan tubaybayan, Mari Lydia. Ikarik da ita. Ikarik. Oh, anak ko. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Mama, Wan nagpaiso anak. Kailiw na kaunayan. Uray siyak mat, mama. Papa, kailiw kayo mat. Kan ipatpatag kayo. Agyaman kami, anak ko. Wan gaya, mama. Papa, kumusta ni Ismael? Kwa, Karen. Oo. Apay nga kinita kayo akasta. Kumusta ni Ismael, kunak? Inton bigat? Pasyarak man? Karen, makakita ni Ismael. Agpay suday ta, papa? Wan, Karen. Ang saan kumapay aday tati pagsaritaan tayo? Gaputa, adda na patag adamagakan ka. Adda ka din kaayan-ayat mo, manipod ijay Switzerland? Awan, mama. Tasipod na gabrodak. Awanin iti panunot ko day tabanag. Amo yumat. Desperada ak. Ngamga po iti day taanamwak. Inspired ak manan, mama, papa. Anya ti kayat mo asawan, Karen. Alvin. Bro. Diyak na mo tiyabgas ko. Gapoy tinalaw sa raksak. Ken panagyaman ko. Gapoy ti panangin donar mo kadagi ti matam. Agyaman ak iti day tangay naramid mo. Gayam. Tanas si Rayak manan. Tinapintas. Kenaragsak alubong. Di kagdanag. Jak to baybayan tinam. Gapo tay naklon kon. Akas la iso ti may kadwa nga inak. Naimbak nga oras mo, Ismael? Karen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Desperado! Itagagayam, isagot mi kada kayo ti pagtibusan, ti nobela tayo anapauluhan. Desperado! Di kagda na Galvin. Jak to baybayan tinam. Gapo tayong bilang kumatan. Nga iso ti may kadwa nga inak. Naimbak nga oras mo, Ismael? Karen. Agyaman na kiti Diyos. Oh. Agpay sugayam ang makakita kan. Adda kagayaman. Kaano ka si Mang Pat? Imbag man, tanamwam nga adak ditoy. Imbaga da kiti dadakkel mo nga imay ka ditoy. Kasta ka di. Maragsakan ak Ismael. Gaputa iti laksid iti pan nakadesperada kiti kalnabas. Inspirado ak manan. Gaputa makakita kan. Gapo day tayo titulong ni Alvin.
Kan kang runan ti amin. Titulong ti Apo na Marswa. Ismael, Karen, adaman kayang damagag. Sabay ko ma, tabi nakagura. anya dayta? Adda ka din. Kaya na yan mo. Ibagakan ka ti pudno. Sikapay lang ti pitik ti puso. Kat, itata makakita kan. Ituloy tan, ti agkalaysa. Kwa, Karen. Apay kita nakitikasta. Kan, kasla saan ka ang naragsa ka nakakita kanya. Saan matakasta? Apay nga ro nakasta ti reaksyon mo. Sabay ko ma. Tamawatan na kiti dahito yung ibagak. Aklonat. Sikapay lang tipit-pitik ti puso. Ngam, gapoy ti kasto na pasamak. Ada planok nga ramidan. Anya dayta? Kas panagyaman ko kani Alvin. Ganti Apo na Marswa. Sumurek ako niti seminary. Anya? Uwan Karen. Sabay ko ma. Saan, Ismael? Pangaasim. Ipagpatag ka unay. Ang Pangaasim. Di na kumamat pagladingitan manahan. Noy bagak anak kapangladang akon. Maawatan na ka di. Karen. Oh, Karen anak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apa nga sangsangit ka? Napanmatan iti silet na. Anya nga ta ti mapaspasamak iti anak ko. Apay ngagsangsangit. Sabay ko ma. Tama pa kawanak ni Karen. Itikas dingin bagak. Ismael, adda ka matgaya man. Aguray ka man, anak. Itay, nakaragragsak ka, anapan nagpasyar iji Kampo Santo. Ngam ita, malmalday ka matan. Wan gayam, si Mang Petan ni Karen. Nakita kayo ka di itay? Una nang. Ket, iso ti pa kariribukak. Taapay mat. Dandan hindi ka magkinawatan. Ha? Apay? Nasakit tinakam na kanyak, nanang. Anya nga minti imbagam kan kwa na. Imbagak ti planok. Anya dahi ta planom. Ti planok asumrak iti seminary. Kaya't ko ti agbalin a seminaryan. Anya? Josie, bakit? Sa dino ti ayam ni Ismael. Ada kagaya man, Melchor. Nasapa ka man. Kaya't ko ang makasarita ni Ismael. Ay, ada iti seled na. Katamo, ada imbaga na kanyak itay, a plano na nga aramidan. Ingam, kasladyak kayat. Ti ka di plano na ngagbalin a seminaryan. Ha, amom? Wan, gaputan na ibaga kanyak ni Karen itay ije swimming pool. Kat dayjay, nalaos ti panagsangit na. Anya? Iso akayat ko ang makasarita ti anak ta. Damagin ka man, Ismael. Ti plano masumnay kiti seminary. Pudno ka di. Sapay ko matamawatan dagtatang. Aklunat. Talagang iso ti planok. Di, panawan na kami ni Dinam. Tatang,
Kastamatan ni Nana Malija. Kunak man no saan mo abaybayan. Ismael, anak, numabalin. Di mi kayat dayta planom itipiyag. Kas panagyaman ko iti Diyos. Kaya't kung agserbikan ko na, tatang. Wen, adakam ditan. Ngam no ti ko na mapanagyaman iti Apo. Ado ti daduma awagas, tapno maaramid mo dayta. Di napatag, ket agaramid ka iti naimbag. Agpaysuti ko na ni tatang mo, anak. Iso apang asim. Di mo kuman ituloy dayta apanggap mo. Di mi kayat asumrak ka iti seminary, Ismael. Agyaman at tanakaring kan, Karen. Kumusta tirik nam, anak? Papa, Karen, anak. Kasarsarita na ka ti amam. Apay ang nagadayumanan ti turong ti imatang mo. awan raragsakak, mama. Papa, agsubli aklangan iti abroad. Karen, damagan ka man iha. Ket ipudum ko matagpayso. Anya ti sa anyo anak kinawatan ka ni Ismael. Di yun ipalakip kanyak tayo dyan lalaki. Papa, masakit anak laang. Kunakon ka. Karen, bayam, tanoy suti pagragsakam. Kasaritak ni Ismael. Aramidag ti amin. Tapno da kayo matlangdag katuluyan. Gaputa ipatpatagda ka nga anak. Saanan, Papa? Awan tumatlaan ti Serbina. Ada kayo mat Nana Lydia. Ada ka di paaramid yung kanyak. Ismael, kas na ibagakan ka idi. No makitkitak dagita matam. Kas la makitkitak matan ti anak ko. Nana, Isu nga imayak, tadamot kiddawakan ka barok. Kat sapay ko ma, tadi mo sakitan. Kan maawatan nak ko ma. anya day ta, Nana. Numabalin, jak kayat asumrag ka iti seminary. Ha? Kayat ko nga agdidinanggay tayo kumakadag iti dadakkel mo iti daytoy abiyag. Mapatgam ka di daytoy akid daw ko, Barok? Adu tiwagas dita, amabalin tayo nga aramidan. Kas panagyaman iti apo. Isu apang nga asim. Patgam kumamat tikid daw mi, Ismael. Ngam, adalatakan ka amang edeng. No anya ti pagayatan ti apo para ken ka. Iso ti masurot. Alvin, adak manan dito'y sangot ti tanam mo. Umayak manan agyaman kan ka. Gapu iti impay mo alawag kanyak. Ket, dayta unang tidak kalapag-yamanak iti Diyos. Dayta tiga po na, anang ikadangak. Gapu iti kinaimbag ti Diyos iti biyag ko. Agserbiakan ko na. Sumurakak iti seminary, gayam. Ismael. Karen, Ismael. Amok nga da ka dito eh. Iso nga imayak man. di na ka din kagura. Saan? No di kat imayak. Taibagak apalbusan kan iti plano. Nakasaritak dagiti naganak mo. Saan da kaya ti plano? Nga agpapan kanya. Ngam no da ti pangandag mo. Awan ti maaramidan mi. Karen, Ismael.
ay ayatan ka unay. Iso ang maliday anak. Ngam, maaklon ko. Gapot ang maawatan ka. Iso nga agsubliak matlang inja abroad. Tapno makailiw-liwag ka. Aramidam ti plano. Gapot ang nalapit. Daita ti pagayatan ti Diyos kan ka. Ti agserbi kan ko, ana. Agyam anak. Tamawatan na Karen. Wen. Maliday, anak. Gapot saan ang nagbaligi ti ayan ayat ta. Ngamamok. Dumtang tumat lang ti kan ito. Nga iti panagkita ta. Naragsakak to para kan ka, Ismael. Uray si ka. Dumtang tumati ka nito. Anaragsaka ka makakita kan ka. Gapo iti panagbaligi mi ti biyag. Di mo to ko mabaybayan ti salunat mo. Ket, idaw-dawat ko. Asapay la ko ma. Taay pa ito ti Diyos ti talaga lalaki aparakan ka. Daytay, mangipatagkan kay tinapod no. Karen. Ismael, arakupan ka, iti maudi agon daway. Karen. Mama, Papa, agpakada akon. Di ka agdanag. Jack baybayan ti salunat ko. Kanayon kay ito nga awagan. Wan anak. Rumbang lang akas na ti aramidem. Ala, bastagan anad ka akanayon, anak ko. Ipatpatag ka unay, Karen, anak. Ipatpatag kayo, mat. Mama, Papa, katagyam anak iti panang itulod yung kanyak dito airport. Nanang, tatang, agpakada akon. Sumrek ako niti seminary. Ala, agan anad ka, anak. Ismael, po Diyos ti magbendisyon ni ti amin na plano mi ti biyag. Tatang, di ko mabaybayan ti salunat yo, ha? Urayan nyo ti panagsublik. Tanukas ka sana. Siyak ton, ti agbalin apa di iti lugar tayo. Uwan, anak. Nasaya at laon ay dayta. Anak, Oo, di ka aglidayan, tatang. Urong ba nga maragsakan kayo? Gaputan na ragsakak. uwan anak. Naragsakak para kan ka. Agyaman na kiti Diyos. Tayo tilikodan ti kinadesperadok. At dagayang plano na apara kanyak. Daytoy, ket ti panagserbik kan ko na. Uwan, anak ko. Noan niya ti plano ti Diyos iti biyag tayo. Iso ti matupan. Uray pa'y makuna a desperado ti may sa atao. Ta itilikodan day ta, at dalat ta tinamarswa amang baybayabay ken kuana. Ngayon ton agangay, maawatan tayo nuapay nga adda desperado. Gagayem, ditan tinagkipusan tinubela tayo anapauluhan. Desperado! Nagparangan, dagiti papagayam yo iti radyo akas kada. Teresa Kalay, iti papel a Lydia, Ken Karen. Virgie Paglay, iti papel a Josie. Mary Jean Castro, iti papel nga Andrea. Kirby Rillera, iti papel a Melchor Ken Alvin. Romel Sarmoyan, iti papel a Warren.
Jonah Rebutaso iti papel nga Edgar. Kentoy pagayam yo, Joseph Binawe iti papel nga Ismael. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti mo't direksyon ken musika, Jonah Rebutaso. Isagsagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay,